Bertar Jik Tapini Prime Time News Tan Mangpini Imoni Teron Pi. Aprang si Bertang Ton Ben Cepajer Midam De Aprang Bertang Kong Pi Arjik Ta. Chokyola long MSc Wise Peace and Development of Herman Rally Ajay Mek Kepadopon. Kalitang subitahan si Pilapen kalitangan ni siya yung kipia-pia po hem Inglong Kig Baptist Church Women Department atum Kahumredam. KSA, KSU, KWJF atum Pen District Press Club of Karbiang long asay hem along perang ke amay kang Nipon. Nang fashion show mati Raja Lapen ketek cepat yang cung rumah. Jom si cepat yang cung jini hang letuk lasot di gelombang audition cengkong. Atim lagi di Fu Galaxy Cinema Hall along Patir Pipon In Focus Production Ceraptun Karbiang Long Territorial Social Security Association Lapen Karbi United Council Thien KUC. Kumri Ignon Hampi Restaurant along Lapen contact Ignon 8638849919 8638271250 Lapen 600428093. Bertang kong PRJ jada pit putot bertang tempen cepat jermidam senang. Lakhain ko rapor nili PMC constituency ke paro Chokyola High School patwa klama long monsam lapen kaching thurare li ajay mek ke padopon. Bharatiya Janata Party nilip model committee pen pater pipon si monsam lapen kaching thur puat happy NC rally lapen radamai pi Chokyola English High School patwa klama long padopon. Lapang so jay mek por phai crazy por pensi pangching pon. Labang so maya long nilip manda mai phu bapuram teron pensi mai chepem phupon maya long alohi sar puaman pensi yam tuliram ronghang MP Horan Singh Bay MLA Numol Momin MLA Dor Singh Ronghang MLA Rup Singh Teron MLA Bigya Singh Ingleng Anpartat EM Lapen MAC atum chetong don pangso jay megalong jasemet ke kedam tang PSA court kachetok alam thesi kachetong alohi sar puatum pensi tamil lam the jay tekang kedam tang PSA court kachetok along Karbia khaya phat thangnat akena hok avela penke radatum manghunang ne posisi yam tuliram ronghang ningje pon Lapenan part MLA Rup Singh Teron Lapen MP Horan Singh Biatum pen kaningje thuke 24 plus organization Lapen jai kathar ke japon APHL sia song atum ke than ke pamanghua long ke arjudun de ra BJP long le anso se Karbiang long kaching thurpon ja phan claim rapet lonang posi lamthe jai tekang Bangkai lepas ni pilihan non ke laki 26 ta open for all juga thurlok. Laki RCA din hota kalau ada dilip sur pen la pen cingthong pen beskar bianglong pen ni paling muni thuru. Ama RCA da case pilihan lo da ke perap 20 teng pen inglong asotum si thurlong chotang. Da RCA case pilihan da RCA atau parti tu merem dia. Ada dilip sur pen ala ni paling na thurlong pop. Lasi 26 konsensi ta hala da ke open for all. Kita slow long de la pen nikan korat drop lo. Ningkan ko popling lo plong te lapen alang da India citizen lo plong te lake election plong ko non sit ke baban ke lake joka tholo apna ke sin kora phobet ata sin kora thok do hala sit kora thok ke lake open for all non ke bet open for all. Sir, one question is here. Video si mana ala itu musuh di subita hampir pila tan sai kita laso kita kosong mana lah kalau bit teman nama piloton mas konsul pen lato ke lahira poke pielo lapen karpit bane pen tegi lapen non inkori popo prajin tan latum han netlong salah bang salah comment kan pen school lan lagi pipon jido mana do ye non latum han goreng awar sai pinai sipu itu klaim mas konsul pen itu klaim pon pola aja mas pon momo dia pernah berhala Nili pen berta pong dakon ang isang rongkar News 24 Karbiang long. Angko rapor nili PMC constituency ke parlo Chokyola police station angkang upper day krum lokhiram rong phararong along pang tek odlang notum bahini sorlo tumapan apran karmodet kisung ke phodet ahem along Inglong Ikpi Baptist Church Amondolia ni Marlia tumpen metang Amondolia tan pen padamsi
han lapen tangka masabet sita torsing hanse lapen soning tiahem paledamlo lason singing karong amaya long kidun anparte ningduk mekri meklang amaya long kidun ahir jume themupu bible kang tralong ketok do lasot tingpen inglong ikpi baptist church mondoliani marlia tumpen kado kawi bang thongkep sose atum motori hu manam pisi kisung ke phovek ahemalong ani pathetekang mai phi ka khrung rong pipi rap mai phi rublin ingtipi dehen rembang kache pepi kongchun bang rani tok bipi klari rong pharpi lapen ari sanghuatom chetong don kalitang subita hanse pi asar bura lapen kalitang ani saing tipi asar pi asar bura ki puatengke pini hello lapuson thorom mondoli pen kewangching lapen ke damtang penangan atum kewang ke dopiglo sita thorom pen ke pini hello kewangching pusi chethan pon Kerangkia ting nona ke thando na tingke prapjun pen kalitang ani saing tipi lapen kalitang subita hanse pia men pen school ahem nang piwek nangji lapen donhia phan woring ang hoi nang pekvek nangji lapen latum bhainia phan apran karmutet abang photum police department atum prapjun pen ruitar lip sirak nang popusi chuning ripadopon nilipen bertapang dakpon anil son rongphar news 24 Karbiang Law Pinyada Porpai Kep Apor Malom District Press Club of Karbiang Long Asa Hemalong Perangkia Mai Ingnipon Josemet Bangso Mai Kang Nipon Lagi Kedam Tang Pise Court Kachitoka Tumapan Karchopona Putak Alang Litum KSA KSU KWJF Tumapan Akoy Kipia Putak Ningduk Cepak Langpon Labangso Lam Tonalong Kechok Limpule Nilitum Karchudun Lapukali Sita Alang Litum Kachipatuk Pen Asabet Sita Nangkewan Pilopu Jongpon Lasi Kewangjing Nipaing Kora Trok Malom Seminar Padoponji Lasi Kechok Chitoan kepak kengdun chia phansi bangsa seminar bi ponji puta pangdak pon lasi bangso karchuduna jok khai hotu lopu hai hoi chejong jidet nangji puta lang litum pen jong pon peace accord matela som frog resimong tang ko som la pen ke government of Assam pen government of India in chelang pen to anam don la ka so tha penangan purisa asana to komani tun ning karong to komani tun ke la bangso accord pen joksi ning seksa atau dulu, kemudian itu mungkin rasul court mungkin job effective kare prosecution against sexual against begitu dulu. Sehala bangso ko thak pesin tu nami, bangso president ini bang ke thak. Teaching si bang lahlo kita mentang alang itu court of death pen 6 August tadi ada welcome फोन के रखने जितना है हमें लगता है सिक्स अर्नी कर दी लोना में लो फिर तो नस्वांग तुम पेन चेंगलो फिर हमारा नस्वांग तुमके मिंजला नकला उन्हें तेलो देमा तब ये ओम लोग हम भाग नस्वांग तुम तमें लेकिन रात जो नस्वांग तुम तमें बराकुआ लो दोमुका लो जिससे जमा दिन में कंग खोंग लो लेकिन क्या तुम भाग कितने लो कवल काम दो नहीं तुम तमें बराकुआ लो तुम पेन ini tunta Karbiang Long Harman ajak mengikuti pen pesing long tanah buat pen mina peran cema katepin kitu kisun jejak lun pen Karbiang kaya tanah pen songpi men pen sini tu name alam tu pan info mari sehala bang suarni amat kini tu bang saya kor coklim lo kata bupe coklim dalam bupe same isining karong mang leharo alam tu kacau song alu ti bangke kang sak ciu pen ini kawan ciu pen tu kok mainstream long keman hala bangke kacau rum dia waktu bilang lepas alam tu apa labang so piece por kacau tok je pan tok ke hang por bangke government of Assam lepas government of India bangke itu tu kacau berapa Stame isi ladak tu budame itu ning kiduk stame tu akhirnya itu apa aja include pen ini kaman de ot puno lapen ke lapu peacefully democratically belen itu movement lembong puno sabe itu make mangalai self right to self determination mate breaking thing so ini mesti orang dengan ingkan name itu article 244 thing itu untuk masa de mecha ko tapi gamtang MOU de mela song de udan UPDS court de di udan non dhus de dinanji apon la so peace court bang final peace court ko joga te mangge ke sin dang zame a तमें रासो फाइनल पीस एक कोड तमें 244 ये लाम हजार बांगे दे तुम दो के चार्ट या सोंग पे हपांग सोंग गान तबन कार्ड दे लो मरा से मैं लिखे होय दो ता नॉन जैसे में नि तुम पिनी लदाम सो फिर अंके माय बन दिख तुम बंग ले नो लदाम सो पीस एक कोड जो इने पेन पेनांगा तुम ता पॉलिटिकल लाले पेन जे पाथे कोलो पेनांगा तुम के कंसर्न सिटीजन तुम के अहो अलाम करेंगे तुम दे दो ता पेनांगा तुम के
misinterpretation pen alang tu mena jong ko dikala le pan ke claim atum sabe tu ne kono la bang ke tum jong dam da bis dame mo ki bang dina lapor ka bang kasi tum pini na tum pirang ke amai long tum kan je tum mo la no ki bang jinangan ni la dam so piece e koda ko tha komasi ki chok chema bala so piece e koda ko pen din piece ki so ni mama ko piece le do jima kono so close mas do ma sang ko ni ma kono so closes bang si mane mama pa prabjin ben pen le jima hala bang so ko tha bang ke ni to kelana ka rasto mo ben ki bang langani seminar pa ko je khale tu se ko tang la so seminar bang la so chiklo mo itum tentatively itum 25 to 30 so mo si tabang so seminar bang la to bi kon ben ka se ko to athige social media lo je than sai je de chokche itum so sara da chokche la bang so MOS pen itum aphan ko bisa le dujima kono se no hom bang itum ada brainstorming discussion on intellectual to pen kapre professional to pan hansi kar dia khaya khana che man kar dia lo ra khana che kon atu mabang ko bang dia hansi itum ke wajib nani da to seminar pe to si ra pan klar da ka message ke pa poti pan to se kon dan mereka antar ke luar lu kita sonsi bang soai kor timon istang lo jel bang soai kor jo ini karbian long a future ti hemudak ko bang soai kor jo ini karbian long bukan bang bilang yang si satu pijik dalam punji ahok kecok ci do pijik lo tante hala bang soai kor long close wise itu discussion tu na senung hejong itu kor ke sini long pardin jelo hala bang so ekor akan tenong si itu ndak senior advocate penjelo constitutional expert na pilipinan senior citizen untuk job happen hal bangso seminar oleh itu hal bangso across wise kopis ke chok cima itu lina na tenon bangso e kodong ke jong dam tip bangke hala close 2.0 lo ke chok cina itu si close 2.0 lo ke chok cina itu tante non itu tami ke thekdan ke tali awak kemana ni cok cik di putung tapi kita tekan kenilan masih itu pacik tondra hala bangso ekor kopis kecok cema ini tu uthor cima cinsai pengen itu cetanan tapi kecok celong ni kecok cik pudam timang hala bangso itu puji mungkin non ke bang bilang ni pen kowe kimi kongbong tapi songbong kasi lang ke songbong jago macam apa bawa bang itu klaim nanti bang ke itu karbian long future de karbian long ani so jang ko mo ni asap to check itu jadi itu macam tonang itu macam tonang itu monson ingi promo je thana ta komane si korang dia mai lo pen bang ni pangja komane social media le komane whatsapp ko macam pangja ke hal bangke karbian khai kan karja ponji wasong asom japun tamen aning run uji non penangan social media lo muli kita ponje atau itu bahini ke khai itu atau mahini presiden yang aku mencium dalam si itu bahini si kaya itu bahini si aku mencium dalam kemudian itu apur kimo dan kamu itu kuna si kecok untuk itu pilihan itu main itu nggak bangso ekor cok klip pun kuna si amai si ninjen itu cok klip pun kecok macam apa kena hal masih keren nanti lapor pasal ini si jawab song man jore song kan kanton kan tiga bangke karbian long isi unity bangke bis ekor make diglu bulan ini tum nasol kita me welcome kembali dari ko aningkan tadi alam itu kaca sompen ang ibu group pen tak biar kan kaca som sini itu masuk as a humanity background pen itu hemat hadam pesil itu nasol kita me marok kuat pen jenglok itu muar lah dulu plus so dari pembang itu diglu jadi alam itu ke CM lo kami tanpa independence alam itu welcome dulu jadi orang develop punai putar dulu jadi pan personally ta benang anda sesampai bang do nang itu pingi bangke kai hut ke hutul lo putar nang bang do kami lason ke lasi dilutung la KSA women justice forum dengan cing wai lo je la anak itu pot dilutung seminar di koma dia ke kiri tuhan educationist la constitutional expert tuhan ham dengan pen kuncing wai pen itu seminar nang patik kontang lo la siola sohut stame Kipukan berita pangdakwan Cengtho Inti News 24 Karbiang Long. Pinye berita lapan si kantong nilo tumi thakmi kardom.